Maar ja, episode 59 van die Vermaak en Praat podcast, hè? Een podcast waar jullie vermaak en waar ons lekker samen praat. En vandaag, ik heb die man gezien op een fiets. Ja, Ik stuur hem als die foto aan. het is iets. Toen ik weet maar, van waar is die man? Die man is een oorzee, maar ik ken hem, ik zeg kan niet wisten. Ik ken hem op zijn school, ik zeg kan op niet. school. School ga ook iets kan. Nee, ik ken op mijn school saga. Oh. Jo. Oeh, die saga. Ja, die saga. Toen zeg maar, dat is een viskusken in van hij daar af. Dus ik moet die man krijgen podcast. Zijn accent, die manier van praat, is amper zo. Als hij kan je story vertellen op een mooie manier. Die type vibe geven, hè. En hij is vandaag hier bij ons geweest, hij was een gesukkel geweest. En Consistency ja, is key. yes. Maar ik wil eerst jammer vragen voor ons andere collega Brad Jules, want die was zo wat notice. So hij is vandaag hier geweest, so ons gaan niet blijven op ons. Wat als we misschien niet, meneer Warren guys, nee, Brad Jules is bij ons. Hij is op een pareikje, hij is bij ons. Aan mijn veer rechterkant, sinds vandaag rooi. Baie gevaarlijk, een zondag. Ze was niet keer, ik pimp. Ze was niet keer geweest. Zijn laatste keer, ze was elke dag, ze gaat elke zondag keer toe. Ze was niet keer die zondag geweest, ik pimp, ik praat. Wow. Maar, misschien, welkom je zo. Oké. Ja, zo welkom je ons misschien. En dan, the man of the moment. Hij zei William, hij is genade William. Zo welkom je ons. So, William, internationally known. Dank je. Eindelijk. Hoe gaat het met jou? Ik begin eens aan. Hoe gaat het met jou? Kom ik vraag dit voor je. Hoe gaat het vandaag met jou? Ik denk het gaat goed met mij. Ik is in een baie beter spas as wat ek was, ek dink 'n paar maande terug. Het is die einde van die jaar en ja, ek dink 'n mens kry nou kans om net to let go Let go, yes. bietjie asem te haal met die bedrywighede wat bietjie tot 'n ruskant kom. Maar ja, dis lekker om hier te wees, dis lekker om in die Weskus te wees, dis altyd vir my lekker om by die huis te wees. Ja, en is altyd lekker om tussen my mense te wees. Yes, ik love that. En wat geniet jy die meeste van die Weskus? As ek terugkom by die huis. Nie die mense nie. Nie die mense? Nee. Dit is reg Kyk, ek hou van die see, Okay. maar ek hou natuurlik ook van ons mense. Ek dink om in die Weskus te wees vat my altyd terug na my grootword jaar. Want ek het natuurlik groot geword in die Weskus. Maar ek bly natuurlik in die stad, deesdae in die gehaas van die stad. Ek dink dat 'n mens verskillende paaie vat in die lewe en it's always a rush. Maar om huis toe te kom is altyd rustig, dis altyd kalm en it's always for me a moment to reflect. En dis jy het niks veel om te doen nie as om te sit en dink nie. En ek dink die kalmte van die see bring vir my daai oomblikke. And so I love being at the ocean. Ek gaan hardloop altyd op die strand of ek gaan stap of wat dan. So that's for me is really what brings me home, I think. Maar wat ook vir my nader bring, ek my pa was 'n visserman. Okay. So om te connect met die beach is vir my beautiful. Prachtig. En kan jy verswam? Good question. Het jy geaard? Ons was verlede jaar omtrent die tyd, ek het ook al 'n memory geshare op Facebook, het ons veldrif toe gegaan. En dis waar ek groot geword het. En ons besluit toe nou ons gaan vir ons maar nou visstokke kry man. Kry nou visstokke. Ons kom daar by die Berevier, maar ek weet nie hoe het ons gekyk na die weer besigheid nie, maar alles maak mos saak man. Dan het ek maar 'n bietjie winderig en so en ons het nie eintlik iets gevang nie daar in die modderklei. Maar destyds het my pa Ek wil nou nie. So jy het niks gevang nie. Ek het 'n klipvis gevang. Kyk, 'n vis is 'n vis. Een vis. 'n vis is 'n vis. Kom Vis ons is maak beter as daai niks. kleur. Beter as niks. Maar destyds het ons altyd actually in Saldanha. Ek en my pa, op Saterdagoggend, het ons 5 uur opgestaan. Gepak ons sakkies. Ons vat ons kosblikkie en ons hoe noem mens die goed, die bottels wat jy jou tee en goed in die flasse. Flas. Ja. En daar gaan jy met jou kampstoeltjie. En ons sit daar. Jong, ek ken nie meer die baie so goed nie, maar die goed het pas nou gewen. Anyway.
daar sit ons altyd daar, op Saterdagoggend, jong is nog vars in die oggend, en daar sit ons, jong, ek het byvis gevang in my daar, my eie hengelstokkie gehad. Come on. Ek het nie meer die skills nie, maar ek sê altyd ek onthou die lesse Jy van het my die pa. memories, nee. Nice, maar, ja. En hulle sê visvang leer geduld. Job se geduld, job se geduld. En ek glo jy het klomp geduld. Dis wie begin. Kijk, ek moet sê, nee, I've been reflecting the past 2 weeks because I've left my job. Soos in left, Yeah. resign. No, not resigned, but I was offered to continue because I had a 3-jaar contract. Ek was nou 1 jaar en 6 maande by die Universiteit Stellenbosch geweest. Okay. And obviously it had a lot of stability en alles daai. En ek dink jong mense se koppe en hoe jong mense aangeskroef is, man. En maar ook ek dink hoe groot mense met jou praat. Like, jy moet 'n werk hê en you know jy moet Daai is die setter. you know this is the structure of life. Maar die patience game. En ek het vir myself gesê, nee, a journey doesn't always have to be straightforward. I agree. And the patience game, I don't have patience. Jy wag altyd vir die next thing. Because vir my is dit van, it is my laaste paar dae by die universiteit, en sê, flip, what next? And you know, it panics you, and anxiety is like, you must have the next thing. And you have a certain life, miskien wat jy, life standard wat jy nou het, of sekere maalgoed wat jy aanvang as 'n groot mens, en jy moet jouself, kyk, die voeltjies by die nes uitgegooi, jy moet nou vlieg, broer, jy kan nie nou terugdraai nie. So the patience game literally is like, for me at the moment, it's irking. It's like, die werkie vir my, because I need to figure out what is next. But I think, while I was reflecting also, it's like, but we also do not always have to have it figured out. So that's really where the patience game really works for me at the moment. It's like, ek is baie rustig, en maar ja, ek is nou actually te diep in die gesprek oor my werkgoeders waar ek alweer gelos het, maar ek dink die patience game, en dink vir die wêreld wat ons vandag in is, waar dit gehaas is. I mean, we can even look at the political world, alles gebeur so vinnig. Jy slaap vanaand en môreoggend het daar weer iets in die land gebeur, of iets het in die wêreld gebeur. Hierdie land het hierdie land geïnfiltreer. So everything is happening at such a fast pace. I think patience. Dat is allemaal maar nodig. Ek dink ek kan weer teruggaan na wat jy sê, want die lewenlesse wat op paai geleer vir ons visvang, en ek dink alles kan jy terugvat en terug in jou eie lewe kyk, en hoe kan ek dit toepas? Soos jy sê, ons 'n bietjie fast forward. Kom ons gaan terug na die begin toe, né? Jy is 'n Weskuskind, waar gebore en waar jy groot geword? Kijk, ek weet so, ek kon sê ek was van die bad, ek ook nou hier met 'n vlag gesit. Of rooi en rood. Of nie keer toe, ek was in die keer. Ja. Maar ek het groot geword in Veldhof. Jessie jong. Klompie. Ek word môre 24. Ek weet nie wanneer die mense toe sien nie, maar die 24ste van die 24ste, dan is ek die 24ste by. Ja, word ek 24, that's what I want to say. Ek groot geword in Veldhof. So it's actually your crown birthday. It's my crown birthday. Wow. Maar ek het groot geword tussen Veldhof en St. Helena Bay, so daai twee plekkies. Maar my hart en my siel is in Veldhof, en daai is waar ek, you know, my fondasie gebou was, my verstand gekry het. En dis waar ek en my pa gejourney het. And my hart brand vir daai plek, and yeah, that's where it all started for me. Okay, nice. Skool gegaan, Gloekseke Western of Vredendal Hoog? Waar was jy gewees? Genade, jy sien jou vrae lei my tot baie sirkeltjies toe, want ek was by verskeie mense, ek was by klomp skole, maar verskillende redes. It's like, you know, if you start one question, it's going to dive into a whole lot of other things, and I'm so scared of diving into ahead, en dan kom ons by die ander goed uit. Maar ek was by Noordhoek Primêr. Okay. En ek was by St. Helena Bay Primêr. En toe het ek laerskool klaar gemaak, en ek het nie ingekom by Western of by Lowville nie.
So that was a tough one, maar dit was volgens redes. So ek was 'n aktivis sinds ek 5 jaar oud was. Want sinds ek 5 jaar oud was ek al bekkig en kon nie my mond hou nie. Come on. So kom vind ek my altyd so in die speervlie. Nietemin. Rightly so. So as gevolg van my bekkigheid het ek nie ingekom by Western en Lowville nie. Op laerskool al. Eerste op laerskool. So, Was jy deel van die debatsgroepe en sulke goed? Ek was nog as nie deel van debatsgroepe nie. En ek dink ook baie van ons skole, in my tyd was dit hulle nie die goeders gehad nie. So ek was 'n bietjie van 'n probleemkind op die skool. Nie stout nie, maar het gepraat soos hoe groot mense moet praat. Like things that I didn't agree with, I objected. Yes. And because of that, en ek was een van die top presteerders by die skool, maar ek was by albei skole reject. Sure. So die dag voor die skole opgaan vir graad 9, toe rok ek op daar by Hoërskool Vredenburg. Soek skool. En ek het my rapport gegee en die dame daar het gesê, meneer, welkom by Hoërskool Vredenburg. En so letterlik opgedag op jou eie opgedag. Klaar aangetrek reg by skool of hoe? Nee, dis die onderwysers is toe nou al terug, maar dis die dag voordat die skool oopmaak vir die kinders. En een van my oud onderwysers het my toe nou, onthou ek was daar in St. Helena by, Vredenburg toe gevat na die skool toe, en ja, essentially het ek my rapport gegee, my graad 8 rapport, en die sekretaresse het toe gesê, maar welkom by Hoërskool Vredenburg, ons sien jou môreoggend 7 uur. En daar gee hulle vir my 'n blazer en 'n das, en die volgende dag was ek by Hoërskool Vredenburg. En dis hoe ek daar opgedaag het. Maar ja, Hoërskool Vredenburg, en daar was ek toe nou in graad 9 en graad 10. En in my graad 10 jaar toe het my lewe heeltemal ondersteboe gedraai. En ek onthou dit is die begin van die jaar het ek net eendag by die skool, ek dink dit was die 11 of iets gehad. Ons almal buite gestaan en toe 1 2 3 toe val ek net plat. En daar is toe nou 'n jaar hospitaal toe. En ek lê toe daar en hulle sê nee, die dokters hulle dink is 'n heat stroke. Dis die hitte. Alright, meneer, jy moet jou watertjies drink en wat. Ek het nog nooit my eintlik gehou van water drink. Toe moes ek maar nou die watertjies drink. Drink die water en die poeiertjies wat nou die en wat se goed se naam. En die volgende dag, en die volgende dag weer by die skool toe, val ek weer. Weer hospitaal toe. Heat stroke, meneer, jy moet regtig water drink hoor. Selfe storie. Right, derde keer. Dis letterlik die dag erna, weer by die skool. Wow. Weer in die ICU. Hoe staan die verpleegsters rondom my? Ek is nie heeltemal daar nie, maar die een verpleegster sê niemand is op drugs. Dat kan nie wees. Dis dan nou die derde keer agter mekaar dat die boeta nou hier lê. En die ander sê, ja, ek stem saam, kom ons vat hom vir toetse. En ek hoor net so 'n stemmetjie wat daar sê, dis nie julle plek of julle reg nie. Stap weg. En ek voel net die bed beweeg. En die dokter sê vir my, ek weet wat's fout met jou. Sy sê, jy het panic attacks. Nee, heat strokes nie. So toe word ek toe nou gediagnoseer met depressie en angstigheid en panic disorders, so beskryf. Goed, en daar is ek nou op medikasie, en die dag daarna, nou val ek maar toe nou net weer. Die 4de dag. Die 4de dag, was weer hospitaal. En ek weet nie wat die storie nie. Goed, het ek maar nou net daar gelê op suurstof vir 'n paar ure, en toe ek huis toe. Dag en nacht, Ek sê toe, nee, ons weet hem nou nie, joh. Die 5de dag, ons nou die 5de dag. Dis nou die 5de dag. Die dokter sê, dalk moet ons jou medikasie so 'n bietjie opstoot. Sterker man. Right, en ons gaan jou 'n paar slaapelletjies ook bygee en miskien doen dit die job. Paar dae was ek toe nou right, maar toe gebeur dit nou soos elke week. Is daar episode. Just crashing. En weer in 'n dokter sê, miskien moet jy milligrams opstoot. Might not be healthy for you, want jy's nog jonk, maar ons te veel van 'n keuse nie, want jy's gereeld hier.
En dit toe ook nou en dit het ook nie gewerk nie. Ek sê, okay, fine. Ons moet jou laat sielkundige sien, miskien is dit die stap, you know, so maybe we must do Bietjie this. praat. So, dit die wonderlike stats plekke sielkundige gesien, maar ons het 'n interessante journey gehad, ons twee. Want die ou, en ek dink dis toe ek is steeds baie skepties oor 'n sielkundige, maar die ou kon toe nou nie juist vir my sê, you know, how do you work with your anxiety? Like, how do you deal with it? Hoe manage jy die storie dat jy nou nie elke dag 'n paniek, you know, 'n paniekaanval kry in die ICU beland, dokters wat moeg is vir jou en so. En jong, ek weet jy, ou dis julle kykers hier, maar die ou sê jy moet pornografie kyk. Dit gaan vir jou help. Ja, And that was Wat for me the most- ek serious? That was for me the most ridiculous thing that I've ever heard in my life. Wat hy gegraduate. So I say, kyk die pornografie en hou yourself happy. So that was his recommendation of how to get rid of your anxiety. And so each time I would go back and het jy dit gedoen en I was like, yeah. And then he got fed up with me and I got fed up with him. And then I decided to end the journey and I didn't go back to him. En toe was dit wat ek nou weer in die hospitaal beland en ek is so 'n dag in die ICU net gelê. En I think the second day, toe kom die ou daar. Die verpleegster sê, ja, hy lê nou so vir 'n dag hier, ek weet nie, ek dink ja, ek gaan huis toe nie. En die ou sê toe, nee, maar ek het my bes probeer met hom. Hy wil nie gehelp wees nie, eendag. Hy wil nie gehelp wees nie. Stuur hom weg. So I think the most traumatic experience in my life was being locked into a ward with people that were not completely there. Wat totally Ja. diagnosed was Ja. met mental So illnesses toe is ek en toe nou so. in hierdie saal, and I mean the circumstances were terrible, die water wat daar loop, en it's terrible. So nou is jy daar, en die ou praat met homself, en daai en stap in die ronde. I remember there was the one guy next to me, en kom met sy boek en sy pen, en sê, wat is jou naam? Sit jou nommer neer, as ons almal uitkom, gaan ek vir julle noem. But it's not funny, right? Ja, But, dit is rare. but I mean, when you think about it, right? Yeah. It's like, maar soos, but you could see the hope in his eyes, because it's like, shame man. as ons almal hier uitkom, gaan ek julle almal nooi vir 'n braai. Which is sad, you know, because So, I obviously don't know what happened to the guy, but you were in this space, you know, full of people that were not completely there. And I mean, I don't want to delve too deep into why I was finding myself there, but you know, I lost my father at a young age, and I think this is like small oor die dude, miss him baie, but he had cancer. Yeah, and then you know the circumstances thereafter wasn't the greatest. And it was essentially as gevolg van my omstandighede waar ek myself toe bevind het dat ek so siek geword het met die paniekaanvalle en all of that. Dat ek toe nou, jy weet, die sielkundige nou besluit nee, die ouetjie moet opgesluit word en die you can call it 'n inrigting, you know. ja. And I mean, I've seen so many psychologists in my life. Even die, en ek praat nou van Vredenburg Hospitaal en dis nie meer hospitaal dit is nie, maar I mean die plek was in 'n haaglike toestand eerstens. Dit was ek dink dit was die regional social worker wat gesê het, kyk, psychologists wat gesê het, kyk pornografie. Die hospitaal se eie sielkundige op daai tydstip, sy daar verbygestap en ek het daar gestop en ek gesê, I mean, you know, the circumstances of what I'm finding myself in, and I mean, that's the reason why I'm here. Can you please have a conversation? Because ek moet huis toe gaan. Ek moet gaan eksamen skryf. And at that time we were writing, en sy het net gesê, is niks met haar te doen nie. En sy stap, and for me it was the most, I think, painful experience. Sure. En toe kom die dokter, ek dink 'n dag en 'n half so, en hy sê vir my, jy gaan hier bly vir 'n maand,
vir 'n maand. Toe die psigiater kom en bepaal of Sjoe. jy okay is om huis toe te gaan. I said to him, I am 14 years old. I need to be in school. My future is in your hands. En as jy my hier gaan hou vir 'n maand, dan gaan ek my graad 10 jaar dryp. En as ek met graad 10 jaar gaan dryp, dan is die gewete op jou. Sjoe. And I explained to him, en ek die rede hoekom ek hierdie anxiety en panic attacks het, is as gevolg van my omstandighede. Because I was being physically and, mentally and spiritually abused, as a child, right? So that's the only way I could really persuade the guy otherwise. And the doctor said, you know what? Ek gaan jou huis toe stuur. Hy skryf my 'n brief en hy sê, jy moet net beloof, jy gaan na 'n maand terugkom om die psigiater te sien. And however, still, I got these panic attacks na hele jaar, and then I had to make a very conscious decision. En ek het vir myself gesê, I did great in primary school, maar my hoërskoolloopbaan was terrible because of what I was going through back home. En ek moes 'n besluit neem, en ek het vir myself gesê, I'm going to walk away from home. It's the only way I'm going to save myself. And the only way I'm going to save my future. Sure. So ek, en daai toe meneer van Zener was nog was 'n legend, daar by Vredenburg. Ek gaan na die ou en sê, meneer, ek soek 'n vertreksertifikaat, ek het nou genoeg uit van die besigheid. And normally your parent must get jy kan nie op jou eie nou 'n vertreksertifikaat. Maar mister het die storie verstaan, en ek het 'n vertreksertifikaat gevat, maar onseker oor, Waar toe jy gaan. what's next? Sure. Waar gaan jy skool gaan? Mad faith. En ek dink dis hoekom ek nog altyd, until this day, I have this mad faith that if I leave something, I know that there's going to be something else. Ek seker julle vra, I don't know if I'm now going on a long trend here. Yeah, and so, for me it was like, what next? And for me was it like I was really only close to my dad's family. En op daai tydstip, he had family that we were connected to, and then we obviously, ek dink meeste familie het praat met mekaar en as 'n familie wat met mekaar praat. So I reached out to some of his family that I was speaking to, and hulle was nie nou regtig geïnteresseerd om nou iemand in te vat nie. So that was an issue, right? So dit was 'n groot, ek moet sê, dit was 'n groot gebedsak om uit te figure, what really am I, and where really am I going to go, because I couldn't stay at home any further, any longer. En ek het toe my pa se suster, ek op 'n manier forceer om vir my in te vat. And that obviously miraculously happened. Ek was daai toe in die Weskus en sy is in die Parel. Hy moes nou nie 'n trein Parel toe of taxi Parel. So it was a bit of a story, right, to figure out how the hell I would get there in the first place. En die tannie was nou nie so keen oor die storie nie, maar nietemin was baie gesprekke gehad en on my way to Paul, het ek die auntie oorreed. Op die laaste uur, because she was not keen on the idea. En so kry hy lift op 'n taxi Parel toe, en ek wil aan te sê, maar ek het nou nie 'n keuse nie. Ja. Ek's op pad. Sure. And that takes a lot, right? Dit doen. So dit was in 'n Desember maand gewees, aan die einde van my graad 10 jaar, daar's ek toe met 'n sakkie en 'n vertreksertifikaat. En jy's graad 10. En daar beland ek toe nou in die Parel en op in Desember 2017. Wonderlike vraag is, meneer, waar gaan jy skool kry? En is 'n hele ander distrik. Obviously, 'n hele ander distrik, hele ander mens. And I'm like, okay, we need to figure out how we're going to do this. En daai Desember maand, al wat ek het is Facebook.
Ek messenger met die skole om uit te Ja. vind wat se vakke het julle. As daar 'n plek Het julle vir my. plek vir graad? Ja. Ja, of you know, en die skool sê ons het net die vakke. Dit pas nie by myne nie. Ja. Die een sê ons is vol vir graad. Ja, jong, it was a story. I was like, I don't know, did I make the mistake of my life? And then I said to myself, you know what? At least I am not in the space where I was. Ja. Sure. And where I was tormented and, you know, waar ek afgebreek was. I mean, that for me was, you know, it was it. En vir my die wonderlikste storie was, you know, ek het vir die anti-dages in die beeld gesoes, as ek, wat het ons nou hier? Het ek gesê, you know, I don't know, man. I don't know what happened with me in primary school. Dat ek nooit, I didn't think about a university. Vir my was dit, ek moet matriek klaar maak en gaan werk. Ek het die auntie gesê, met matriek, dis ek klaar, jong. Dis ek uit jou hande. Dis ek uit jou harre en jou vere en jou alles uit, hoor. Sure. So nietemin, iets sê vir my iets oor die een skool, man. En ek onthou die meester hier by Hoërskool Vredenburg, toe ek nou sê ek vertrek, een meneer gesê, waar toe gaan jy? Wat se skool in die Parel gaan jy? Hy sê vir my, ek dink, jy moet New Orleans toe gaan. En ek, wat die hel is New Orleans? Hy weet nie. Anyway, so dit was een van die skole, en yo, it's weird, man, but the person who was managing the page was the person in charge of grade 11. Come on. Sy sê nie kom wanneer die onderwysers terug skool toe kom. Die dag voor die skole oopgaan vir die kinders is ek alweer by die skool. So Vredenburg. Net soos Vredenburg, hoor. Weet come on. Ek gaan in die kantoor, hy sê vir my, wag, Boeta, sit daar. Sy het so 'n stuk papiere uit. Sy sê, dis al ons aansoeke vir graad 11. Sure. Al hierdie mense is voor jou. Maar welkom by New Orleans sekondêr. Ja. Net Wat so. is hy? Is daai nie favor nie? En so, but she tells me this. So die skool is geleë tussen twee gemeenskappe. Ek wil amper sê, Uppity Ritz community, was like a Muslim community, en net oorkant is Chicago. Waar hulle die mens doodskiet. Klink reg as Het gaat rof daar. Sure. En sy sê vir my, when you enter this school tomorrow, as jy by die hoek omdraai, gaan jy sien daar ook iemand dagga, daar ook een onder 'n boom, daai een sit met 'n mes. Jy gaan moet mooi kies wanneer jy hier aankom. En ek hoop wanneer jy om my draai kom, loop jy skuins verby. Jy sê, ek ken jou nie, maar ek waarsku jou. Moet nie by die verkeerde groep betrokke raak nie. En on my first day, jongens, was ongemaklik om by 'n Wat nou baie gedink, né? Skool klaar gemaak, universiteit toe. En alles ja wat jy gedoen. Go getter. Ek glo seker beers. Self apply vir beers. Is toe nou waar hy is, omstandighede doen nie terughou nie. Soos mens sê, het klink soos 'n movie. Het klink opwindend, maar het baie van jou gevat. Mentally, physically vat baie van jou af. So, wanneer word jy rustig? Wanneer geniet jy 'n bietjie lewe, of wanneer sny jy af? Intussen, in al die jare, wat doen jy om bietjie net terug te kom bietjie? Recuperate. Jong, nou vir hulle mens diep, jong. Ja, soos in die tyd in die journey, wat het jou syne gehou? Ja, wat het jou syne gehou in hy tydjie nou? Yeah, that's a wonderful question. Because even now, die school klaar gemaakt, jy is nou besig om te apply vir werk, jy kom hier by die school, jy het die obstacle. Wat is die een ding wat jou syne gehou wat die alles dit, sal jy sê? Of het jy met hy wilskrag in jou, of was jy met... Ek dink there are a lot of ways, right? There are a lot of things that contribute. So natuurlijk, ek dink eerstens, as mens deur moeilike tye gaan, it just keeps on preparing you for the next thing, right? Ek is al in conflict, soos ek gesê het, met gesag van dat ek 5 jaar oud was. Like, I was in conflict with my own parents when I was 5 years old, right? And I'm the reason why my parents, separated, right? Because of things that I felt was right and things that I felt was wrong. In laerskool het ek 'n probleem gehad met onderwysers wat kinders abuse,
right? And that's why I had an issue with the school, and that's why I didn't get into high school. So ek bots gereeld met gesag. When you speak, it Yeah, it. right. Yeah. So, I mean, that is no easy journey, because that comes with a lot of pressure, and it kom met baie taktiek van die ander kant Ja. om vir jou of stil te maak, of in 'n corner te druk. I mean, I remember when I was grade 8 and I stood up against these teachers. I was also at the same time going through things at home. En ek het nou die onderwyser vir my gesê, hulle gaan seker maak ek kom nie by 'n hoërskool in nie, sodat ek net daar kan stagneer waar ek is, sodat ek niks in my lewe kan bereik. They literally told me jy gaan af bereik en jy gaan af wees in die lewe, En dat is messed up. It's very messed up. And I think all of those things, in a way, I mean, along the journey, there were these complications and die gesag battles, maar ek dink dit het altyd my net sterker gemaak vir die volgende ding that I had to face. How do you balance it? How do you manage it? So I think, grade 8, with the huis any school, it was the first time that I started to think about, taking my own life, because I didn't see any reason to live, right? Because Sure. ek dink enige iemand wat voel hulle word onderdruk by jou huis en by jou skool, I mean, it's the two spaces where it should really be safe, right? Ja. So where do you find the middle ground? So what was my uitlaatklep? So I mean, there was this one part of me, and I must say, and I think it's that for all of us. You have the two voices, the instemming that say, doen dit, and the understemming that say, no, don't do it. Vast. And so obviously that was the instemming that say, you don't deserve to be here, you don't deserve to be alive, and you should take your own life. And there was the understemming that say, but what if? And it was always for me the what if question. Okay. But is aan die ander kant van die tunnel? And I remember each time I would go to bed and I was like, but what if I keep on going, even though it's dark and I cannot see what is at the other end? What if there is something good at the other end? En ek onthou ek het baie aande dat ek op die strand gaan sit and I just looked at the ocean and I thought about my father and I said to myself, surely but surely there must be something more and there must be something else. And I think through that time, that is what held me and that is what kept me, even though I still had the other part of me that did not want to continue. Yes. En ek dink toe ek eventually in graad 10 besluit om my sak te vat, it was an act of courage Definitely. into the unknown. And I was, I think, embracing the unknown, and I was leaving the comfort of my own house or my own parents' house. And taking that, I think, leap of faith was big and it was courageous, even though it was scary. And I think toe ek graad 11 by die nuwe skool begin, and obviously I first had the phase with a teacher, and then when everything turned around, in die skoolkoerant en my betrokkenheid, I felt like I had purpose. Because now I was writing these articles for the school newspaper, for the gemeenskapse koerant. I was writing things and I felt that, oh, maybe there is something bigger for me, right? Even though it's still gevangen. Ek voel steeds gevangen, right? But I could see that there's now small pieces of light. Okay. And for the first time in grade 11, I stopped using my medication. So yeah, in grade 11, I decided to throw it all in the toilet and I said, I am done. I don't need it. Because for me, it felt like I could finally start sensing a greater purpose. But I must also say that it started an idea of racing through life. Especially when I started university, because I finished the first degree and now went straight to the second degree, and then I went straight into a job and now into the third degree. So I haven't really had time to sit down, to rest and to reflect and to be, everything has just always been busy. And I think it's the busyness that kept me going. Okay. And over the last, 3 jaar, so I mean, toe ek by Stellenbosch was, het ek betrokke geraak in activism. And that
felt for me like I'm now truly living a purpose, because now I could finally speak my truth and I could be a voice. Yeah. And I could be, you know, someone that could speak up for the vulnerable. And I think that's always what I wanted to do, and that's always what I tried to do when I was younger and when I was in school. Nice. And I think social media was really a platform for me to do that. I had big fights with NSFAS at a time. Ja, ek onthou baie Ek het proteste gebring tot by NSFAS se kantore, soveel sodat hulle foto's van my op hulle office ingesit het. This guy is not allowed yet. Not enter. But for me that felt like I had a greater purpose. Onze paie of paths crossed met die radio en so baie het gebeur, en ek weet toe jy in die buiteland is, dus ek is so happy vir die season dat jy net kan breathe en okay is. Want hy's regtig, hy's 'n kampvegter en hy's baie passionate. So when he does something, hy gaan all in. Hy sit all cards on the table. Dis wie hy is. En hy's net 'n one beautiful amazing soul. En dit is so nice om jou te celebrate en die groei. Jo, jy is resilient in everything en dit vat baie en nou is jy nog, you know, 'n mile en dit is, ek glo altyd en met mental health moet 'n mens altyd hierdie discussions hê, want mense verstaan nie as jy in hy boksie is, some people just don't get it. En dan like it, jy laat sien jou of whatever. But it's tough. So for me it's like, so the activism in a way brought me the things that I enjoy today. So in 2023 was ek hier, was the vice president van die studenteraad by Universiteit Stellenbosch. En ek stap by die rektor se kantoor en I was sad en ek was altyd kwaad vir die rektor en ek was altyd kwaad vir die universiteit vir die goed wat daar gebeur het en hoe studente behandel word and I mean all of the things. Students that come from, you know, dire backgrounds, and I really tried to be a voice for them, but en toe vind ek uit, daar's duisende studente op die universiteit wat honger gaan slaap and I was furious about it. I was like, how are we there, especially at a place such as Stellenbosch that is so privileged. En ek stap na die rektor se kantoor en ek sê vir hom, ons het 'n krisis op die kampus waar studente honger gaan slaap, en ek vra vir hom, wat doen jy? Hy sê vir my, William, it's a complex situation, but what I will tell you is that each year, in my personal capacity, I go and I cycle in these cycling events, and I raise thousands and thousands of money to try and help where I can. What are you doing about it? Then the man throws the question back at me, and I was like, I had no words. And then I thought to myself, yeah, what more am I bringing to the table apart from my activism? Because activism, it's a lot of noise, a lot of protesting, a lot of writing and stuff. But are there any more practical things that I'm doing? And I said to him, fine. And I challenged him for the Cape Town Cycle Tour die week daarna. And that's your journey met die fiets. That's my journey met die fiets. I didn't have a bike. I didn't have a helmet. I didn't have anything. Yeah. En jong, nou stap ons uit die meeting en sê, prof, ek het eintlik 'n fiets. Ek weet ek het nou groot bols gehad om vir jou te sê. Hy sê vir my, nee broer, jy sal maar 'n plan moet maak hoor. Jy het my mos nou ge-challenge. En ek sê nee, maar gepraat maar met daai kantoor en daai kantoor en die kantoor, die alumni kantoor, hulle sê goed, hulle sal 'n fiets organise. Ek was op 'n tyd in 'n politieke party ook en ek stuur vir die premier boodskap en hy sê nee, dis fine. Hy organiseer vir my die hele kit, die helmets en die bottles en whatever. 'n week later bevind ek myself op 'n fiets 109 km. Sure, come on. Rondom Tafelberg om fondse in te samel vir studente. Daai is 2023 en ever since ry ek fiets om geld in te samel, maar toe besef ek fietsry is eintlik my 'n baie goeie gesonde uitlaatklep. So now I literally do that to breathe and to feel good and to word hardloop deel van die ding. Ek het altyd gedink ek kan nie hardloop nie. So running and cycling has really become my thing of taking a breather from work and the stress, and at the same time doing something good. At the same time also doing something good. So that's my me time, and that's my, letting go
and breaking free. Papiere hier en so. Kijk, ek het nooit gehou van 'n bierie. Maar toe besef ek in die cycling community, dat drink jy ook iets 'n bier. Hulle sê dis goed vir die beenspiere en so as goeie mense verskoning. Kom maar, dis 'n goeie verskoning. Nou jy weet jy drink jy biertjie vir die Kaaps. So daar gaan jy. Yeah, so I mean it's a nice sport. It is sometimes exclusive, I think. But for me it's like there's purpose to it. Yeah. And there are benefits not only for myself but also for what I'm trying to achieve. So ek was nou onlangs in Londen, gaan fietsry en daar ook geld ingesamel vir die studente. So I mean, that's really now just I think I'm trying to fulfill the purpose. Nah, is dat beroep? Ek hoop is 'n bier. Sponsor. En so gepraat, okay, jy's nou lekker aktivisme, jy kan aanvat, jy kan mense, maar nou kom ons op social media. Ek dink social media is 'n ander game. Social media kan jou mentally, kan het baie van jou vat. As lekker om te sit, te type, maar kan mentally kan het jou baie drain ook. Maar ek sien jy geniet dit as vir jou kos. Van jy drive nou, is nou 'n influencer era. Look, I had Facebook saved my date like you joined Facebook in 2017. And 2017 was my grade 10 year. And I remember that year very well when I was now in Pioneer Hospital. I actually used Facebook as a blog space. And a lot of, in my grade 10 year, I was sharing my journey of how I was struggling. Wow. And so people who have been following me from that moment and what they're saying now can literally see the difference. And the conversations I had in 2017 was, I'm hopeful. I'm looking forward to what is at the end of this tunnel. It is dark, it is sad, it is painful, but I'm hopeful. I mean, even though I get a very common thing, I mean, now I think amongst young people is cutting themselves. That's something I used to do. And when I look at it now, and most of those Facebook people were aware because I used to reflect on it as well. And when I look at it now, it's like, it's a completely different story that I'm telling right now. And I actually cannot believe how much change has happened in that. So I've always used it as a blog space, particularly Facebook. I love Facebook. I use it as a blog space. I particularly used to speak about my struggles, sometimes my victories, because I felt like, you need to celebrate it. And particularly, I think, because I didn't have a home where it got acknowledged or celebrated, right? So Facebook, a lot of my Facebook community were the people that carried me when I had no one else. Sure. Right? And so never have I never thought of Facebook as a platform of influencing. For me, it was always a platform of sharing a blog. Tot en met, ek dink in Junie die jaar, I'm so into this running thing now. So I do trail running. So dan moet jy mense wat gaan hardloop op 'n berg. So elke Dinsdag aand in die Kaap hardloop op die berg. En ons hardloop vir 'n uur wat nou reën of sonskyn of whatever. Na daai het almal gratis biertjies. Nou die mense sê hardloop, ek is daar vir die bier. Ek beloof ek is nie daar vir die bier. So say drink as much as you want, but I mean it's not that. Yeah. And so and sometimes I go solo, right? Sometimes I go for solo runs. But I've learned that running in the rain is one of the most, I don't know, extraordinary experiences. It just heals me, man. It feels incredible. That is amazing. So die dag toe reën dit. Sure. He's aangetrek, boekt Uber. Stoor my by te klim die Uber vra, want toe is meneer op pad. Ek sê, ek gaan gou hardloop. Ek sê, ekskuus? Waar gaan jy hardloop, meneer? Hier is op pad, hier berg toe. Ek sê, ja, meneer. En dan ek is nou nie saak, ek sê, maar is alles right by die huis. Wow. Die oom kon nou nie glo, die man sê, dit storm nie buite, hoe bedoel jy? Is dit veilig?
Kijk, but Show the concern. right, Wow. obviously lots of concern, but I mean, I got out of the Uber when we were now at the destination, but I was like, this is funny, man, because I'm like so conditioned now, and it's so in our running group In community your that body's not yes. gewoond, yeah. So I'm like, oh, I need to tell the world, but I was like, it's raining, it's pouring outside, so ek gaan nie nou hier tikkie, want gewoonlik tik ek my boodskap. I prefer to type my message, because I'm right. Hier's ek toe nou besig om gou vir die wêreld die videoetjie te maak. Klaar daar hardloop ons lekker. Klaar hardloop toe ek my bier en 'n pizza gaan kry en toe by die huis kom. Is daar nou al klaar 10,000 views en so. Wat is dit? Oh, okay, fine. Volgende dag 25,000. Sien, hè? Come on. Wat was nou so snaaks? Omdat die omgevraagd of also right by die huis is. Hier breek almal hulle nou om die oom nou die vrae gevra. Ek sê, alright, nice. Maar ek het nooit regtig gehou van video's van myself, right? En nou het het belangrijk in Duitsland. Ik zei, oh well, nice opportunity voor de mensen te wijzen hoe drankie mensen hier op die straten. So I was like, you know what, let me share to the world what the hell is happening on the other side of the world. And that's how the video started. And, content. Yeah, I mean, I had 5,000 followers in June. Ik heb nou, wat, 27,000. It's crazy. Ik denk, die mense dink ek is 'n alkoholist. Ek beloof julle, ek bemark maar net die wyntjies en die biertjies. En ek dink like wow. Dink die mense regtig ek drink so baie? Nee. Social media jongens. Ek het nie gedink glo. Maar nou probeer ek vir die mense is 'n karakter. Ja. It's a social media personality. Maar nou die vreemdste ding is nou stap jy die publiek man, mense met 'n foto's van nou, jy moet nou elke dag jou hare kam en seker maak jou trimmers in. Jy kan nie met 'n gown uitstap nie. I believe But the thing is, I never thought about that part because I always saw it as numbers. And then I read, oh fuck, no, sorry. No, was eindelijk mensen die hebben vergeten. So now I sit with that. Maar is interessant. But I also think, I mean, influencing, but the question is, what type of influencing do you want to do? As you've said, you know, social media, interesting space, complicated space. What is die boodskap? You know, what is it that you're trying to bring across? And I think wat ons sien op sosiale media is chaos. Chaotiese spul. Dis baie hartseer. Ja. En by dit bygesê, wat is jou boodskap op social media? Wat probeer jy oorbring behalwe jou life journey? Wat sal jy altyd wil mense wil hê met capture van wat jy doen as jy iets opsit? So I believe in liberty. I believe in freedom. I believe that. I mean, I was using references of being caged and ingetronk. Yeah. I mean, I think for the longest of my journey, I felt that I was ingeboxed, toegesluit, beperk. And I think what I'm trying to show people is the freedom and the liberty that you can have. Yeah. But I think more than that, what I'm trying to show is the power of education. Definitely. Because I think if I did not, you know, I was not determined to finish school, as ek nie what I'm currently experiencing. So I think what I'm trying to show is literally the freedom en om onbeperk te lewe en dat dit moontlik is om dit te doen. It's possible. And I think the other thing was like, for me, it was like, I mean, there were times when I wanted to kill myself. And now I'm trying to show the beauty of life and what more life could have for you in store if you choose to live. Even though it's a very hard choice to make. I think both choices are very hard if you find yourself in a complicated and a difficult space. Altyd is moeilik, ja. Altyd is moeilik. En ons kom na die hele topic. Ek dink die hele gesprek so ver doen baie goed vir 'n manspersoon wat sukkel met mental health. Nee, jou hele journey is al reeds vir ons baie. As ek sê ek is baie spyt dat Jules vandag nie. Yes, ja. Ek glo hy die persoon kyk en gaan my baie help. Ek wil nie baie van jou tyd vat nie, because ek weet die goeie skuld, jy wil voortgaan. Besige mens. Ek speel maar man. But ja, die laaste op jou einde man, mental health, né? Wat sal jy sê, hoekom sukkel mense om te praat? En ek sê jy's 'n persoon wat baie opstaan vir jouself. Nee, wat sal jy sê, hoekom is mense bang om te praat oor die algemeen? Oor hulle voel en as iets hulle pla? Ek dink is hoe ons groot word.
It really starts at home. It starts in homes, it's by die skole, and it's the perception of what you are supposed to be and what you are allowed to be. Right? And the caged, you're caged. Jy is 'n gevangene. En jy's letterlik 'n gevangene binne jouself. And I think it's a matter of breaking through, but I think a lot of men don't know to what extent they might get support. Because the question is, who is going to support you? Daar is 'n goeie vraag en ek wil daar was 'n video wat getrend het nie waar die ou hy was besig met sy toolbox or something, maar hy het 'n moment gehad en sy partner het die moment gemis wat hy wou praat en she missed it want jy's ingetune. Ja, maar die internet het gekom vir hy vrou. Want hy was daai oomblik was hy vulnerable. So ek dink it is a journey vir ons almal om sekere goed te unlearn en spaces te create om te sê it's safe, it's okay om te praat. En is 'n hele lang proses want daar's nog steeds judgment van boys don't cry. En ek sal altyd sê daai ding moet ons breek heeltemal. Jy mag huil, as 'n man mag jy huil want jy's 'n mens. You know, you're not a robot. Jy het gevoelens, jy het emosies. So huil is deel van express en is gesonde expressing. As jy huil, daar's niks fout daarmee nie. Jy mag huil. En net daai gesprek alleen is nog 'n hele thing. I mean, it's like, as I said, is letterlik ek dink hoe mens groot word, dis jou gemeenskap, dis die huis, dis die kerk. Is even die kerk. Hoe die kerk sê jy moet wees as 'n man. Right? I think firstly, overall, the stigma is still big, women and men, right? And particularly men, because dit word nie normaal gesien. It's very common that we hear about, for example, vroumense wat hulle self sny. But as jy hoor 'n man het homself gesny, it sounds weird. It's like, really? He's a weakling. Like you weak, right? As jy groot word in jou ouer huis, jou pa verwag van jou om amper soos hy te wees. Jy moet sterk wees. Jy kan nie huil. Jy weet, I mean, I remember a lot of times at school where when I stood up against violence against kids, jy wys vir jy tief. Hoekom huil jy? Like, those kind of things. So it gets projected at home, it gets projected at school. You get conditioned in that way. You grow up because you don't want to show weakness, right? But also the perception, I think, of, as you now said, jy is die man in die huis. My vrou kan my nie sien huil nie. My kinders kan my nie sien huil nie. Ek moet hulle dra, maar hoe dra jy vir hulle as jou glas leeg is? Exactly. But I think really it starts by the eyes. But it's a difficult conversation because I think society has conditioned us, as I said, the church everywhere has conditioned us that mans moet sterk genoeg wees. Ons mag nie klaar nie. Ons mag nie klaar nie. But I think we silently break then. We break silently when they are not around. And it's the silent breaks that breaks us. Maar dit is nie fair nie. It is nie fair towards yourself. Op 'n einde van die dag as jy deel is van 'n family component. En seker dit is hoekom ek seker nou maar is wat ek is, want my thinking is totally different. So my boys weet hulle mag hy, it's important in guarding their safe space and their boundaries. So hulle dialek is heeltemal anders. En dit is moeilik om vir hulle elke keer 'n confident reminder te gee, dit is okay. Because outside kry hulle woorde van julle sissies of julle weaklings. But they're not. True. So the question is, where do we create the safe spaces, right? Nie net by die huis, die vraag is, hoe skep ons die safe spaces buite die huis, and who have the responsibility of creating those safe spaces? But I mean, if we're talking about schools that are supposed to be safe spaces and they're not safe. They're not. So I think we have a long journey to go, and ek dink jy is 'n maklike stapie. But kudos for, I think, men who take the leap of faith and courage to say that I am not okay. Because really, I think it's important for us to take that moment to say we're not okay. Because I think in that moment, we truly find our freedom. Exactly. We truly find, our peace, and we can start walking a journey compared
to keeping it to yourself. En ek dink op die einde van die dag is dit you do think jy dink jy doen iets reg om dit vir jouself te hou wanneer jy wil dalk jou familie steek of vashou, but op die einde van die dag gaan jy injustice doen aan jouself. Benadeel jouself, ja. Jy benadeel jouself in die dag, ja. Dis true, ja. Maar ek like wat ek aan vat hiervan was hy stukkie van what if staan. The what if conversation. The what if, ja. So ons what if t-shirts man. Wat ewer dit hier gaan of wat ewer jy voel by punt van enige blokkades soos what if wat is aan die ander kant verstaan. Nie daarom dan jy wat is aan die ander kant. En ek love hy man. So dankie William, nee, regtig vir jou tyd. Ons het regtig as 'n voorreg. Ek moet sê ek het baie gevat van jou af. As lekker om jou te luister, jy kan hoor jy's 'n journalist hoe jy praat, jy kan sien jy's opgelei vir dit. Ons moet aan jou mond hang. Sy drome. Ja. Jy die hele tyd, mos ek sien hy's hier. So dankie vir dit man. As jy nie bang jy maak enemies met al die tyd op skool, universiteit, as jy nou uitpraat, ewen by die werk. Ek love die feit dat jy nie werk, ek love it because why as enige man se droom van werkplekke is baie toxic. Baie toxic en vir iemand om vir homself te werk en vir ding om sy eie te doen en sy eie hoe te kyk, hy's weer hy. Dit nou jou freedom, né? Jou freedom, ja. So op die pad. Ek weet as 'n bietjie scary nee, maar op die pad as jy sekere topics aanvat, as jy sê maar jy's aktief is. As ek ooit wil sien ook 'n sekere goed wil ek oor praat, ek is bang vir sekere mense, van sekere mense ons moet maar gatekeepers verstaan. As ek miskien wil buite die land gaan werk, kan hulle met pad staan, so ek wil nie hulle aanvat nie. Voel jy so, kom maar jy voel okay, dit is 'n bietjie boom, maar jy gaan maar uitlos, of as jy's bang vir niemand nie. Ek het baie enemies. Ek het baie enemies. Oh my word. I have a lot of enemies, and I've made a lot of enemies. But I think for me, what has always been important is that jy moet nie terugstaan vir iets wat reg verkeerd is. And for me, I think one of the most precious things for me is human dignity. When it comes to human dignity, it's very difficult for me to stand back. It's very difficult for me not to say anything. I was a full-on activist until last year, June. And then I started a more corporate job. In a corporate environment, it's very difficult to have an opinion. And then I had to think about how do you strategically try and still get your voice heard, right? So I used to write a lot of opinion pieces and to the media, I'd write to the media. And normally my approach was I would see how I can resolve something internally if it involves me internally. And if that could not be solved, I would write it publicly. And normally, where I would write for substance is to News 24, the Sunday Times, where I know the message gets across and there will be a response and there will be some change or there will be something different. Okay. Up until I took the corporate job and it's like, oof. So toe ek Weber Universiteit, jy het gehoor van die Wilgenhof storie, die koshuis, nee. En nou I was upset, you know. I was like, you know, this is nonsense. En die rector sê, maak toe die koshuis. En ek skryf en ek sê, ja, maak toe die koshuis. To the koshuis. En daar kry ek 'n oproep, maar jy kan nie dit sê nie, jy werk vir ons, en hoe sê jy die universiteit is rassisties? Oh my. I said, look, I spoke my truth. I said what I said. I had to say it. I'm sorry, I had to say it. I apologize. That was the conversation. Look, I took responsibility. I took and I think that's sometimes what you have to do, right? You take responsibility. Toe gebeur die open podcasting. En I said to myself, universiteit gaan my seker nou nie like as ek iets moet sê nie, maar I was like, fuck. I wrote the thing and I sent it to News 24. It got published and one of the directors messaged me, oh, I see you on News 24 this morning. Wow. I said, yeah, for a very, very worthy cause. Come on. There was no response. and then I thought, you know what? Corporate environment is not for me. I don't belong here. Because it's very difficult, I think, for an activist to even breathe within a corporate space. But in terms of making enemies, what I've learned, you figure out which bridges you can burn, which bridges you cannot burn.
Ek was op 'n middag 24 bezig vir my honeurs. I was going to work for die burger in netwerk 24 this year and next year, or pay back the money. They wanted me to subscribe to certain values, which I did not agree with. They wanted me to transform because I was too activisty. And I draw a line and I said, not interested. Ek dink dit is belangrik vir mense om nie hulle self uit te verkoop in ander mense se waardes. En hoe ander mense voel die lewe moet wees en wat dit moet wees nie. So obviously there was a tough choice to make because if you leave, you pay them 170,000 rand back because that's how much your honors cost. Sure. At the time, Stellenbosch University paid it because they felt that I was an asset. Come on, asset. Of course. So I think it's important to evaluate, you know, which bridges to burn and which not. Wie kan nog regtig in my pad? Because at that point already I made the decision and I said, great, I've now studied this degree. I am a journalist. I'm trained in it. But I'm not going to work as a journalist in this country. You're overqualified. And also the industry is not doing any further, and particularly after my relationship there. They're the biggest in Africa. It's not happening in this country. Okay. So then when I burnt the bridge, I did my homework and I understood that from here on out, I'll have to take a different journey. And that journey at the moment for me is communications. Come on. Come on, communicator. En wat ek kan bysê nie, of wat ek ook kan vra is media, die vorm van media. Onthou social media tot dit halfpad oorgevat. Because alles gaan die eerste video is op social media. Voor die koerante nog, die koerante is more published. Dan is het dit op social media, voordat er een context is. Met halve feite. Yes. So, is journalisten nog belangrijk in die landen? En is hulle nog redelijk consequent? Kry nou die wat redelijk blauw by die story? Of soos jy sê, is corporate ongelukkig? Die standaarde van Ooskoerant. Maar is daar nog freelance journalisten wat redelijk gaan vir die story? Maak jy saak die waarheid vir wie jy maak? Because social media speel ook 'n groot rol bestaan. So my studies focus op media ownership, but media propagandeer and all of that. And I think that's part of the reason why I was like, this is not for me. Social media, obviously, it's the new media. And the traditionele media of niche media sukkel beter. So a lot of the media has turned to social media to try and get their message across. Maar jy gaan ook sien hulle is ook baie meer, hoe noem jy, wat is die woord nou? Scandalous. Hulle soek headings wat, you know, so even on their social medias, is hulle soos ander type influencers wil ek amper sê, wat net aandag soek. So a lot of newspapers these days is soos influencers wat aandag soek. Met die headings wat hulle het, met die goed wat hulle sê. Because that's the only way they remain relevant in today's age. True. A journalist, I think, is still very important because, look, you can have a narrative on social media. The narrative might not necessarily be true, but how do you explain that to the receiver? The receiver might think this is actually factual, right? So we actually need journalists to get the facts straight and to make sure that the story is correct. True. So ons het steeds journaliste nodig. Die vraag is, how do we protect journalists and journalistic principles and values that tells the right story? Want met media ownership is it very difficult because the media owner wants a certain narrative. And if you work for a media company that has interest in a particular thing, they're going to have a different view on that particular issue. So it's a difficult space, but I think that's where we have independent journalists, freelance journalists. I think it's difficult, but you can still try and get a different message across. And you can now use, obviously, your social media platform to try and do that. True. Ek glo man, ek glo maar dan moet jy bold wees, van weet hulle is jy. You have to be bold. Jy moet 'n William wees om dit te doen. Come on. Yes. Maar ek glo jy
Jy is wie jy is, né? Ek love wat jy doen, man. Ek love elke dag wat jy doen, wat ek sien jy doen. Your boldness. Ek love that, man. Ek love it because why ons het dit baie, so jy sê, is uitverkopers. Niemand gaan staan op principale van ek wil mense save en ek wil mense spaar van die waarheid, verstaan jy, want ek wil met jou verhouding bly. En ek wil graag sien dit groei, William. Jy gaan groot word in die land en buite die land. Jy gaan groot word. Pak alles aan, man, né? Al moet jy jou eie podcast begin, pak alles aan, man. Yes, doen dit asseblief, man, because ons het regtig mense nodig soos jy in die spasie en waar ons vandag beweeg. Soos met u sê, dis die Youth Revelation, maar ek dink dit gaan nog heeltyd so gaan. Nee, en mense jy wat die bang is vir die waarheid het ons nodig verstaan. Van ons het werk, ons kan seker goed praat. Glo my, ons moet net seker goed op. Yes. Ons moet omdraai vir so ons het regtig iemand so jy nodig, man, né? En ek dink dit gaan net baat vind uit. So hou aan met wat jy doen. En ja, ons roet, ons staan agter jou en ek glo baie mense staan agter jou en wat jy doen, man. Nou, nie worry wat mense sê nie. Jy weet mos jy doen die regte ding. Jy is ja vir eie sak of vir vriende nie. Jy is ja vir jou liefde vir mense en omdat jy wil omgee vir wat jy doen en vir die mense. So ja, big up bro, man. Ek love jou week, man. Dankie, het was lekker om hier by julle ook te keer. Sorry, praat ek so my nou, so my eerste, maar het was lekker om hier te wees en dankie julle, hier was net kook en ek beloof, niks meer as kook. Daar was eers klippies uit. That's klippies. Maar dit was lekker en ek wens julle ook alle sukses. Dankie, man, dankie. Ja, is lekker om te sien die Weskus het sy eie podcast. Ja, ons terrein en ons gaan aanhou, man, né? Yes. Ek moet nou afsluit met die, want dit is so, dit val so mooi in een. Sy verskil dat ons nie keer gewees. Maar ook ons Jalo man, dit is mos nog vir ons mense. Amen. Do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and the perfect will of God. Romans 12 verse 2. Come on, sister. Hallelujah. So ja, episode 59 van die Vermakend Praat podcast, né? William, kan julle volg op Facebook, TikTok. Hy is all over. Volg hom, guys, né? En stuur hom sterretjies. Ek is eintlik op TikTok. Oor waar kom sê die mense ek is op TikTok. Ek is nie daar. Wat jy doen ons kyk. Maar jy was gewees, waar is hy karakter? Ek was, maar ek TikTok ek op my nerves, man. Ja. Almal net op opinies gee en hulle sê hulle seasons. So ja, maar asseblief guys, volg vir hom en hou hom dop. Groot dinge op pad, né? So, thank you. Ciao.